Roedd astudio Cymraeg ar gyfer lefel A I fi yn no-brainer. Wrth i newid gymaint, mae'n paratoi chi ar gyfer byd gwaith. Dwi'n meddwl bod lefel A jyst yn ychwanegu at hyder o'r ddefnydd o'r iaith. I felt it was a natural step for me to study Welsh at A-level. Mae o'n gychwyn da i unrhyw yrfa mewn gwirionedd. Oedd e wir yn agor y byd yma i fyny. If you enjoy Cymraeg, do Cymraeg. Don't think it's going to hold you back. Mae lot o cefnogwyr ni yn siarad Cymraeg, mae'n rhywbeth bwysig o ran fawr o bywydau nhw. That I spent the extra couple of years studying Welsh to a much deeper level really has given me the confidence now to come back, work and live through the medium of Welsh. Rwy'n ni jyst wastad i mwynhau'r gwersi. Mae cael y Cymraeg yn bendant o fantais os chi am cael swydd. If you enjoy it, you're more likely to want to put time and effort into it and more likely to succeed. Gwnewch lefel A, dyna sy'n fi ddweud ynde.